Hi guys! Hello, Please Ted. join me! Sure. Napating nga aldaw agpaay kadata kasmanjak may peksa tinak ita marik-rik na ang situd ta dimten ti kanito apanagden na arapaap ko idiket itan matungpaldan Nabaya apa nawen nga inur uray ko kanin kaniyak ideng nga agsublikan ko jak mang infagaro nga inkatong palen nasudi pamatek idiin na masagrapen sikaken siyak itan keritiag nanayo kupam laeng tuy puso ayat anak puno riknag itan ketag may sa ayat nasuli di langit inapasing kedan Sala tampay kapsay ang yaman akti pa ng danggay mo kanya di mabubus di ragsak ipaay mukanyak mangpasantaken na yan adi agresan arapaap ka kadi wenno parpan matak no tagtaga ilip ka jakon kaya ang mariingan sikaken siya itan keritiag nanayo kupam laeng tuy puso ayat anak puno riknag itan ketag may sa ayat nasudi di langit inapasing kedan ayat nasudi di langit inapasing kedan agyaman na